Twewe nta muntu warya inka y'umuturage. Twe turwanira abaturage, igituma tugeza aho tugera nuko tuburanira abaturage. Abasirikare bacu bahura n'indege, bahura na drone. Ifunzwe mu gisirikare cyacu, ndigusaba ndikurira inyabuna mudufashe ziriya nka zifunzwe turebe uko zafungurwa. Azaga kuburanira inka z'interahamwe. Mutanakuya hari umuntu wigeze kuza araburana ngo afite inka 30, yari afite minkenye gusa. Arangije akorogana n'umudamu we aza gutanga ubuhamya ukuntu zanka inka 28 ari z'interahamwe. UFD rero batanga amazina ye babantu tubafashe, none abantu bose bavuga ko bari baragira interahamwe. Wa muntu arangije aratoroka, inka zibizi cyane. Abantu nk'abo Kazavire tunazipataka. Interahamwe zamaze kwinjira mu baturage, ziri mu baturage hagati, n'amabandi ari mu baturage hagati. Meze neza, murakoze cyane. Ngirango byinshi Excellence Guverineri yavuze ntango n'ibirenze ibyo. Ubwo no kuvuga ngo niba nshinzwe recruitment nubwo nshaje bisobanura ko n'abasore dukorana cyane. Abasore barahari, bamaneka abasore amaboko hejuru, abasore turebe bari bakera. Ndabona bahari ngo turaza kuvugana. Murakoze cyane. Turasaba abanotable bose bo twazanye no kwigoma bamuze Bigembe. Mwambe Bigembe muramuzi w'Gatoyi, mwari mumuzi Basalibiri. Asante liwali wa jimbo kutupatia muda. Mungu akubariki sana. Wakati wa Kichanga, jambo. Mimi ni Mwami Bigembe wa Katoi Teritwari ya Masisi. Nami nimependezwa na kualikwa na liwali wa jimbo ili tumusindikize katika kazi hii ya kuja kusalimia wakazi wa Kichanga, hata vile vile kuwahimiza nyote kusimama kusudi msindikize chama, kesho tukoe na ushindi wa kudumu. Asante sana. Tutaomba wa notable, kila notable ashimame. Duhere kuri Mzee Samueli, n'umukuru wa borozi ariko akaba n'umukuru wa communauté, nawe yahaguruka abantu bose bahaguruka kuri wa mustare aje asuhuza abantu. Duhere kuri Mzee Samueli. Kichanga oye! Kichanga oye! Liwali wa jimbo, asante sana kunipatia neno. Na mimi niko mkaaji wa hapa Kichanga. Niko mkaaji wa hapa Kichanga. Nilifurahi sana wakati mlitupatia invitation sema tuwasindikize tukue kuhudhuria hii mkutano hapa Kichanga. Tuko pamoja na nyie na wakazi wa Kichanga, na mie kwangu ni hapa Kichanga, niko mmoja wenu. Asante sana. Asante sana Guverneri. Na mimi jina langu ni Mzee Mataka, niko notable wa Ngungu. Papa Guverneri, mimi nafurahi hapa watu. Tulikwenda Umuri, tulikwenda Bweremana, tunakuta watu wasali na nguvu. Chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana. Asante sana, Mungu asafi, mimi nafurahi. Mungu awabariki. Habari yenu? Jewe nitwa Kairanga Vianney, nabonye abantu twabanye hano benshi bari hano, hari mashamba, hari n'abagenzi banje hanga. Mvuka hano hari mu Kizimu. Ndi umuhungu wa Sezibera Evariste. Baririmbye ngo chama chetu kina nguvu sana zaidi. Jewe rero ndi mwanachama, nyakubahwa gavana yaragiye kuzanga hano bareka mwerekeze kuko ni iwacu abenshi baranzi. Kichanga oye! Kichanga oye! Oye moya haitoshi. Tuyo tuvuga oye gatatu. Kichanga oye! Asante sana. Kichanga oye! Amjambo ninyi wote. Na sisi tuna furaha ya kuwa tulialikwa na liwali
ili tumsindikize katika safari ya kuja hapa kwenu. Tunawakuta muko salama. Kwa majina, mimi ni David Karambi Fati. Kwetu iko Masisi Sud. Kwetu Masisi Sud kuko ndugu yetu jinake Munyamagaju iko anaunda maselule de sensibilisation de pacification katika mfuni shanga yote hivi, na prefet Benda aliniita juzi akiniambia seme kule wako wanalala bila hata kufunga manyumba, sababu tangu mwaka 1900 umubyeyi wacu guverineri yavuze ku bijyanye n'ikarenga avuga ko abantu bose bazasanga imirimo ari iyabo, nta kunyuza uruhande, nta buryarya bazayibaha. Numva agatima karakeye. Dufite ikibazo natwe, ntabwo ari nje gusa, ndi hamwe n'abagenzi banjye. Hariya aho bita ku itabi, imirimo iboneka hagati ya Kabeza na Kirorirwe. Izina ryanjye nitwa Bizimana Gashakamata, turutse Burungu, ndi umuyobozi wo muri Burungu muri serire ya Ntaringi. Kuva icyama cya M23 cyatangiza imirwano, nakomeje gukorana nacyo kugeza nino saha, na n'uyu munsi ndi umuyobozi. Ariko ibyabaye yari hakurya ntabwo nagahoma ko bari baratugoye cyane no mbese ibyabo ntawabisubiramo, ntawe utabizi, birazwi. Twishimiye ko babakura hariya baragenda, ubona ni sawa. Ariko ikibazo gihari ngiki, twari tuhafite imirima, ari watunze abana bacu n'abagore n'imiryango, none uti bariya barahavuye ariko nta muntu ugifite umurima hariya. Mube muzi ko nta muntu umurima n'uw'icyama, uhafite umurima amenye ko ari uw'icyama. Turavuga se none natwe ko turaba icyama, turi abana b'icyama kandi turi mu cyama, nta nandi twagiye turi hano. Ubwo noneho turavuga tuti ariko ibintu ni buhoro, ibintu bizagenda bibona ibisubizo buhoro, bazadutekerezaho. Kuko twese ntabwo twaturutse mu Rwanda, twe turi abakongomani bakavukire, kandi abafite imirima ni imvange n'abahutu n'abatutsi, kandi dutuye b'abakongomani. Ubwo ikibazo bakitubaza nkatwe rero turi mu buyobozi, tukagira tuti ibintu ni buhoro, ntabyirukansa. Ubwo ikibazo kiri hariya ati ntabwo rwose nta gisubizo twabonera kereka icyabo. None uyu munsi rero abakuru bacu bari hano,